mirongo eri na itantato mweri wetano ntuku itantato ake mbere ya mambura za manene za gukungwira miaka inana ya umbani bwa Kameme gaku Kaweru FM 96.4 mambura zaria zakathithikira mukawene jwa Terrace makutano mbere buru kwambiria Jumatano ya kiumia kietu kambiria ndionga cha guchemania na mashabiki betu maturene na Jumatano tukariungira kariba Central Imenti na South Imenti. Aramisi totinde dharakanithi na yontuku ya Jumaa tugakinya kaunti ya Isiolo na gicigo bunge kia Buri mbere ya kurikiria Nyambene ntuku ya Jumamosi. Muthikiria wa Weru FM na kinyamutegeri wa Weru TV itokugwata ugeni ochumirie tukenanire kirindi ungeu ugachemania na tangazaji Kameme gaku Kaweru FM 96.4 na kinya Baweru TV ntuku ya Madaraka Day iria ikethirwa iri Jumapili niyo nande tukethirwa na kiathoge kinene aria kinya tukagita keki ya birthday Terrace Club makutano kwambiria thaa 10 ciogoro. Twarikia kuigwa kiugo na Kristo bakanisa ya St. Stephen Catholic Gitoro ijato kungwire utugi na kinya umbani bwa mwathani bwa miaka inana. Weru FM 96.4 rumuri rwa Meru uma mundune ijawerune amona nteto irankureterete ni kurona thoji ba siasa kuoneka kurega kunganirwa ni miario ya MCZK ya kumeneria thirikari ya Mutuma. Rais Ruto gukinya Meru kiri kiatho gia kurekeria mbeca cia thara kiri bare baringikite ni mpithukiro cia nyomo cia kithaka. Rigathi Gachagua gukinya sibitari kuraitha mubunge wa Juja uria ukwirika kwithirwa ateika wene nyuma ya kugwatwo taentuku yeguru. Akariba kirwa na ariguteta ni barabara ya kuma gitimene gwita kiratene na kwitha gitoro bakiuria atongeria kubaririkana. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chiriambiria athaiji. Kikundi kia atongeria bae kuma gicigo bunge kia Igembe South gitongeretwe ni Margaret Ntongai ni kimenerete miario ya MC wa kuorotwa Zipora Kinya kuko ni utongeria bwanga na Mutuma Ntwithinkia baba ugite batetikiria Ntwithinkia angaratanu wakire uriti ngugi bwawe bakiwa ni abatere kwe wakanya kuruki ni borite MCs kuoria mianki yao ya gisiasa na batigane na ngabana ojo ombe kuibangania na kuritira Meru ngugi gwa kagita karia gatigere. Marion Karugi ni agutwambiria. Miario ya MC wa Koroto Zipora Kinya wijikene ya ZNDK na ari munini wa mutongeria wa baraba inge mbungene ya Meru ya kumeneria utongere bwa gavana Mutuma Ntwithingia na kuwa Meru no irintakene na ati kuri mantu gavana Mutuma tumbete osokaneria ari utonyo bisine. Miario enetete na mbere kumenerwa na riu ni bamwe batongere baekuru kuma kiregisho kia ubunge kia Igembe South batongeretwe ni musiasa Margaret Ntongai baraba urite ZDK areke na miario ye nontu no icoke kaunti ya Meru ndwene ringi indi ni bawatanire na urumwe na rira mantu yarumira yati wita boya bakaranthi na kwerekania. Madam, with your team na other MCAs, honorable members, please tokarura kia nikenge kia ndoa Meru. Tokatora tothithia to create tag of wars, to create unnecessary competitions, unnecessary talks to anjireria ndoa. No ntorende batu Meru to nyuma kuringa nora bukua nora kokari miaka tieriele kana nya less than 2 years itolele teboto literangwe toto expect indwa renge and we don't want it toto mienda torenda bokaranthe as brothers and sisters as leaders boirana ketha ne ako board itakuthithio ketha revenue board itakuthithio ketha all that. But toto kwenda komanya ntonya bwatwera batu na toto kathithia we are just people on the ground kato bola itheretie toto kwenda buku mwendra na renge toto kwenda kwerwangania na kuthokia kuthokia mo correct with love kenda tumbotethia Meru
itukwenda kuona Meru ikura miaka 80, itukwenda kuona Ngwento ethingia miaka 80. So kindly as one of the leaders ba ekuru twaromba kunyenyekevu bora bwa watanire bayukia ite na kia ya njarene cia ngavana na bamusapoti ara akuthithia bote kubwa nerwe kenda bomba gwinthe ku produce maciara na bomba kietunda from the national government botoretera no ntobwa njereria ndwa na bwa njereria pin pointana haters benu bari kumakianine pathangalania Meru nyote pisi ketherereo. Madam Sedikei rwari ruroraririe ituronere rwari ruru kambiririe kuya ringi Meru County iyaka tukwenda gucoka ndwene ringi indi batu tukariye kuru Baigembe South itukuromba in case gukethera kwinontu itawone ngavana itawone barabo bateri kwarane na bombere uturia nteto ruwone cia gutwira no kuona Meru twintakene ringi orira batu turiye kuru tukulaithiri tukona kwina peace tukona ngavana ora twinwe kuma ngavana arayukie gite ituonete agitirimana na antu mwanya mwanya na ite kumakania barabara supporters bake na batari supporters bake atena mwana wanda no mongo bonde na bekite methene mwe kinya bara competitors bake na kumenya sure bake ya kung'ang'anira nabo gite kiu 2027 ituonete karanthi nabo methene Kuruba ni bonekanite kinya kwata mbaru thirikari nene na kuria urorari munini wa rais Rigathi Gachagua areke kunjira Kenya na kubathurana batu tuije kite thirikari muno na tutuma ke thirikari kato kwenda kwera DP Gachagua former tafadhali akea kulwa aruthania Kenya akenya ibagomere ntokome antu aba ko interest cio we ask our former DP ashara of interest cio cha kwenda kuruthania Kenya cha kwenda kuruthania Meru cha kwenda kuruthania Mount Kenya iyo atutaki na tutukumando ene it is too early netere kitha na kuona yeka Kenya yomba kwa 207 208 in 2027 it will answer where it is relevant lakini for now we plead to the former deputy president asilete Meru shinda sababu wakati alikuwa kwa kiti hatukumuona Meru ati analeta project Kiripotera weru weekend kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. Miario ya MC wa kuorotwa Zipora Kinyakiuga kaunti ya Meru no irintakene kinya nyuma ya ngavana Mutumantu Ethingia kujukia muthigo jwotongeria netete na mbere gwankania Mwankijo munene jwa gisiasa athoji ba siasa nande bagichumiria kuorota miario eje baugite ZK na izebwega buru kuri na igambarire koti riria rikwariria mbondi ya wandikani kwethero ikiandika ari mubai CD na kinya mabisa babero baugima na kwa utebwega kuorota ngavana na mantu jaraja tenjarene chiawe ni boritie mbunge ya Meru guchokia rainini ya memba bayo batika therwe bakirita miario ya kuangaratania mwingi Muthuri Murioki gatumenyithie no kuigwa obara bare mero ngugi thirikari ne nkoro bangi barachokerwa ngugi na kairi no bakweja kuga ana betu batiandikwa no ntu ba wage bill Mutumantu Ethingia keja kwithira ugo tiumba ku manage wage bill wa Meru County then you have no business being there unless that one is done then I repeat again toleontake Ujuna ndini MC wa Koroto na Zipora Kinya akiaria akiwa thirikari ya kaunti Meru kukurukira ngavana Mutuma niremi kuandika andikwa kagita kaka na bagita gutati na makarigite wa mbadite na kaunti Meru no Martin Makasi ora ugire batumba kuandikana no tombondi wandika na kaunti Meru ete na umbani na mbeshi iji ibakaikia konge service board bandu itukumba gwita ngugi ya kuhaya kana kuandika no ntukoti itebetikiritie so no tutwekirite mbecha che kuandika naku bwa mbecha bote 189 million mbecha ira itumba gwita ni kuandikana na twarekera chiendelea gukarakiri treasury tutumba gwitumira naja Meru so tuka move mbecha iu ki batumiri jangi chitakiri mantu jan development kitumi giki nandi athoji siasa baketho bakwire ZDK biure bibi ko ntikoerwa nande niki ugo nande kwenda utumira kanya kagwaka kana kuoga ngavana njara ukiwa no kwenda kuandikana na hiyo ugo ri MCA na MCA wenzako waitere mbecha ile chali cha kuandikana
baikia ki maendeleo kana nteto na ingi kuna ndi kwatuika kama mantu na jamwe impeachment no iterbo gara kini ejiri twari mantu na jete ni sheria na uma bo sheria ibu botonga ile thirikari. My question is this: no ro teringeri kura no ntote kuigwa the pain of MCA bu bange menye bwo gwekira thinene no nto mtola mwana incho ro tija kauga moshimu ora ratwerere atire ibabo bwalagere twande kwa eshimu abatena thina yongwa it is you that does not attend sittings cha assembly no interpret you kana kwethura then ote ku understand the mandate rawe nio uli MCA unto boy bajaire kwariria ni abisa mnene wa Mbodi wa Njobi no Babu Muguna na wakiuga uyu. Then the other thing kuona somebody an imposter masquerading na akionywa akiuga CEO wa compound. CEO wa compound yereko ni twathiriria compound. Utumba kwa CEO wa compound yeteo no ngalira igambari urekirwa kotini ni akora ari kaitwa irio tubuiku igwa kwena CEO wa compound. Athuji cia sabaka iri bakitho bakirotera ZDK na kutho bembira mearieji kumania mandu jegi Babu Muguna. Babu Muguna ukiwa katero ukiwa mukora ukiwa ni imposter daktari musima ira kwa na mochema joiti bangu ge ngava na mutuma ntwithi nkia kinoru arungekira Babu Muguna ari CEO ntikwerwa gwatuka ngava na murungika ari CEO kigi atumo mweta mukora na arua umweta imposter ntikwerwa imbi na ntikwerwa na atawaria ori Babu Muguna ingaira bu Southiment kawe kirabu yaku Babu Muguna ara ingite kakwende Babu Muguna ugo no origiritie wona nomination kana uthuro ri waziri wacho hakwa kakwende Babu Muguna akorigiria konyo Njobi imbi ugwitia Babu Muguna ugitia bangi lakini atokwera gwatu kwe mbecha chi kwena channel na nala mbecha intobia thirikari bi bidhitangawa thithe we mweshimiwa wena floor ya assembly no wandikira EACC kwa manto ya gutinda kuruma muntu kana mwakira rietwa ntaka omwinaini okinaina tikana Babu inda mubuna ndi wendi bao ni kuona utongere bwa mbunge ya Miru mbugutha bwikanu ki MCA kagita karia arumira na migambo ya gwitankurani na umabungwa ankoromba munene wetu speaker wetu wa assembly Mheshimiwa Bundi, Deputy Speaker wetu Mheshimiwa Mandali, our leader of majority na baubange MCS betu liria mutongeria ule orekeria utongeri bwa bunge la Mheshimiwa Zipe au magararia na ndi wananchi batigwa bakigwa ne bunge yugere kana ne muntu kiomba ugere. So please mndo unabati gutekerwa the necessary requisite action kana nabati kujugera matagaria atokuga antu bara be nyomba cha kuthia sheria cha county assembly ukamisirindi public nyanda ikemwe kwatuka makosa jadithitwe makosa na nuije avenues kana na area makosa ja kithirikari uite koti kana uthitange kiri agencies iriro cha kithirikari kiuga nandi ukaje kuthanga bana mutuma kwe maiti akathithia ijonekane ati kwandirwa inkwenda menya kana batute katutetera thirikari ya county na njire mo kana yingi in fact jauni onde muthingati opita munya lakini rire muntu utunga sheria uri assembly akwaria manto jate within sheria kana akwaria manto jorongo kana jakigi ni kumakania muno nuntu ipaburi kyo kumisirinde uri ndene assembly na wina nafasi ya kuthithia sheria na gwatuke kumara kwa anto misleading information ni kuori muno ikumenyekane atiri kwatuika mutuma thirikari yagetithia akathithia makosa na thithia makosa jae jakionekana i makosa lakini nitigutuika na ndi ko kamisirindi antu kenda ugwe interest ciaku ikinyanira kana kenda ugwe muntu ro gutumite ukinya ntu mwewe tuteo support thirikari iriko kana iriko tento ethinge to supportaga lakini wokaeria ni mwananchi no tukoi mutiari we na mwana kwenda kuandikwa kwena daktari kwenda kuongera mushara kwena nurses kwenda kuandikirwa ibo kwana wala level 5 karibu kwana level 4 sira twena chio rikari please kindly atongeria be very cautious na jarabu kuga kabo kuga budget yetio ba izi yonora next year tukekera bobu yonora next year tukekera bobu kenda tuthura twena miru cohesive Muthuri Murioki Uru TV mutiri wa Kangangi
Rigathi Gachagua ni akinyite sibitari ya Karen mucini munene jwa Nairobi kuraitha mubunge wa Juja George Koimburi uria umatukirwe no nyuma ya kwithirwa atei kawene nyuma yawe kwirika kugwatwo utae ntuku iguru. Akiaria Gachagua na ithurite mandagitari ni bethirite bakirikithia kuri na chemical iria iratumirwe kunyamaria mubunge uju na nicho itumite sauti yawe iangaratana. Gachagua ariuga kuri na gikundi kia borithi 20 kenenkerinya ni thirikari kunyamaria atongeria baria batigwitikaniria na thirikari. Nendhuranirite riboti iji. Rene karikarira kujerirwe ntuku egoro aria mubunge wa Juja George Koimburi arerekanire gutekwa ni antu batikumenyeka nyuma ya kuthiria kigongwana kia maromba kanisene emwe. Narua rukiri mubunge ujo ni agwatikanite mundene jumwe jwa Kaowa kauntini ya Kiambu amatukua kwa mukiro utungata sibitari-ini ya Karen. Akiaria nyuma ya kumuriongera mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ataririte buria kuri weru ne kirikarikari. Sunday, when he was in church, immediately after the service, 2 undercover agents of a killer squad that has been put in place to deal with elected leaders who are not supportive of William Ruto abducted him in full glare of the church members, and in the process almost harmed his wife. Gachagua akiathira nkuruki na ugite mandagitari ibakujirite mubunge ujo kwina chemical araerwe iria ithukangitie umbani bwawe bwa kwaria. I've talked to the doctors and they have confirmed that the Honorable George Koimburi was tortured by professionals. He has serious soft tissue injuries. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice, and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Koimburi has been able to communicate through writing because he's not able to speak. That some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. Nongerete kwina gikundi kia bitha bokaria batengetwe kunyamaria baria bategwitikaniria na Rais Ruto. And now we have confirmation that President William Ruto, CS for Interior Kipchumba Murkomen, and the Deputy Inspector General, Mr. Eliud Langat, have put up a squad to deal with leaders who are opposed to this regime. The Honorable Kipchumba Murkomen has sent a message to us through common friends that his appointment to the Ministry of Interior is to make sure that William Ruto is re-elected as president and to deal with anybody who can stop that objective. Akiromba Kenya gwitwo kumbone mbere ya mantu jathuka nkuruki. I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator. Rigathi akirikiria na inyirite akenya bari na uge bwao. The Kenyan people not to be intimidated. Kenya is a constitutional democracy. They are entitled to cast their vote the way they want. And William Ruto cannot force the people of Kenya to elect him. And there is nothing he can do about it. Hakariba kirwa nari kuma gicigo bunge kia Bore ni boketie mateta iguru ria kuthuka kwa barabara ntere umono ya kuma Getimene gwitakira tene na kinya gukinya Gitoro akue na cukuru ya Meru Polytechnic. Hakariba babaria baingi ni arimi beria bariuga bate komba kumiria maketha jao thokone bakienda nande atongeria baria bathurire kubatungatira na mpui. Gakimutegi na Ntetweje. Akariba kirwa nari na muno Getimene bagutariria thina ira bagukurukira nontu bwa kuthukanga kwa barabara ya kuma Getimene kumira Kirachene na Getimene kumira Gitoro araba kuga nkinya bakajithia mwaye no angaga kwira njirani nontu gutire ngari kurukagira guntu guko nontu bwa barabara ino kuthuka na aria itulima iwacie
bitinjire kumeria iria itukurima ringi na tujairo ni itanga kuma kwa union neona ndi ne kuremwe kujereria tu ntu barabara iwa tuthithirie tontu mendero ya tutumba kubua tutina barabara njega iba tukira rami kamaramu tontu turari igwachi na biende bia kakoromone biuma iria reto mero centro iro namba 1 ute bangi bena iria reto barabara eje ni tuteteje muno kuma site mwanka kirua aretero inya ambulance yetomba gukia mwaje no ntonjire kirachana ne thoki na njire kwina ma site ne thoki kirachene ikombe kaburu kinyete ikaja gwikora ndamimene atwikira no maramu aki jambo mono tontu tukoete ituita ine tu mara yewa mono twakinya barabara nene ekuma Nairobi gwita Miru kuongera Karonda Chumbi gutwika mona kwithiro gikaro kira kariba babari na kiona munini wa rais kiri muchemanio rari na una atongoria Bameru wake Karen igutwika mona kwithiro bawetire thine no na bekiro wira ne bo barabara no kuthondekwa na mwankira thine gutrenda riri bakuona ya mantu kubua tutora kariba na ari mono tikenge twagirite Karen igwikira njireje no tekmurani jonge batu twariria izo anjira na itwerera munene na twana andika muku na jawe na andikira batu tukwenda ri mujumbe wetu amurikani amwira atiri kiyuku riu andikire na atege njira yetu enari kirachene bara twariritie na munini wa rais Professor Kindiki na twere Kareni itwarikanire barabara yeje kirorami na kirachene no twatigire tumunenkera na Solomoni na mheshimiwa ari ndikiri kira nkwenda kurikani mheshimiwa ari ndikiri na arua twege timene no ntoito kugoru naibu wa rais yajete kiberetia akija na mwe manto barabara teto mwa manto za ikundi bito to tedia mono kento kira muhimu ke atedi na muntu wege kundine ibarabara ekrorami kento kira ke atedi kundi bito nyabara tuikairia ibarabara yake timene weta kuma site weta mwanka kerua yenge kuma getimene weta kirachene na nonto ntinde kwa ye magurwa kariba biba kuromba mujumbe mugambire ndikiria baruthagire barabara no bagietera kona kana rais akamirutha mheshimiwa ari ndikiri tafadhali tuigerwa kiao anto banari tukurerera barabara yeje gita muno kuringa siasa munene tuigerwa kiao mbere munene wetu aja gutwikira rami no ntuturererwe gekirwa ki budget twitite na twinjira no atwikira kamwaram tore no manyunyu twetereta ngai nene muntu akajoka kumete ina ruterora gakua atikinye ina cibitari ara bagitete ate abatigwikua iro tomwira no ntu no mujumbe wetu na tuthithairie bokai kinya na nyare ejete gwikora rami I president iba tuthithairie na bokai ina president na ara mbere to ngwakura na twirite akuruka barabara etiringa siasa kairi ne umera kuma kende kamisakeza mwanka kitimene aza na twira atiariria barabara eti kairi kuma gicigo mbunge kia Boring reportera Wero TV niokambitaga ki Mutegi ni kuma kiriro gonoro ni otokuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na nteto nkuruki sukari kana sumbe utemenya iko kwa kimorimo ya sukari kana sumbe kundia kerodo wain kundia kerodo kerodo wain kundia kerodo kerodo wain kundia kerodo wain kundia nui bangete ni untu bwa show ya Meru ASK show hizi ni gukarika mweri juju etano na izi nene ndongi nkuruki Meru National Show mwaka juju izi takuryo na ni tariki 28 cha mweri juju mwanka tariki 31 mweri juju arakeni ne Kegitoro Showground itukumenyithia agwati mbaru bonthe na barabe na mwago jwa mwanya jo kuonania kuriongira obici cietu kana baturingira thimo genda kuigwatira kanya na maguriza tukwinyiria mubuko jwao tukethora turina onania bomanto mwanya kuma Kenya yonthe na Kenya Center ya CBC muroto jwa mwaka juju ni promoting climate smart agriculture na trade initiative for sustainable economic growth dikana Jumamosi tariki 31 mweri juju niyo climax ya show ya Meru tukuya family rete ana bakuba kenere mwako jwa mwanya na gutonya ni shilingi 250 akentu banene na shilingi 200 ana tukutane Meru show
2025 tarehe 28 mpaka 31. Nuntu bwante tonkuruki ringa thimo kurukira 0724 566 931 kana 0715 909 916. The Agriculture Society of Kenya, your leading exhibition partner. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Nogushwa nyombe biashara inene na iri wontugu kiru Ultra Village House turi aja nuntubwaku turi street ine ya Mbiku kana kiri Total Energies petrol station townine ya Nkubu. Turi na nyomba cha gukombora irene ya Mwena Store na Kinya OBC. Kuri na ruji rwa kung'ana ukariba mathaa 20 jana, kamera cha CCTV aritingugiba kutheria na Kinya mitambo ya solar rire stima chiaura chijokirie kanyaga kunande. Turingire thimo gukurukira 0769 058 149. Turiungire street ine ya Mbiku kana Total Energies petrol station Kubu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Ngechokera na Nteto Nkuruki, mutongeria wa kiama kia Inject Party Murara Kebaso ni areganite na Rigathi Gachagua na njuri yawe kuthuganirwa ni Bubakareta ugaruruku ndene ya Kenya, akiuga guti mwanya jwa Gachagua na Ruto. Kebaso uria withiritwe akiriunga ntere mwanya cha kaunti ya Meru kuthuja mirandi ya witi na mbere no ritie nthuki mbithi ya Gen Z kurunga mabongwa kirite bia siasa na kinya gutigira ni bakujukia ibande na kura ni
nonto ni orongo iria ikabatethia kiri kugarura motoro jao kumania na ithurano bia 2027 mutuikare na nteto nguruki. Atongeria babarekirude regani na thirikari batongeretwe n'ura wa RDP Rigathi Gachagua guti ugaruruku bakareta kiri mongo jwa Kenya kinya kethiro tongeria bwa Rais William Ruto kinya buno buthuku baada bakonokia na kugarura mikari ya utongeria na agency iji ni migambo ya mutongero wa kiama kia eject Murara Kibaso akiuga kinya kethira bado na jukumu ya kuringa kura mbeu iji nethire kirunga maite mwanya mwanya kiri kithurano kia mwaka jwa 2027. Hawa ambao wako kwa upinzani ambao ni kina Gachagua, Kalonzo, kina Linturi hawawezi kubadilisha Kenya. Tayari tumeona uongozi wa William Ruto kwamba si uongozi mzuri, lakini hata ukitoa William Ruto na uweke hawa kina Gachagua na Linturi bado itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo sisi kama vijana tusijitolee tu kupiga kura, tujitolee pia kuwa viongozi. Mimi ningependa kuona Gen Z Kenya mzima wakianza kujitolea kuwa wabunge, kuwa seneta, ili mlete ile mabadiliko ambayo mnaitaka. Yani kwa kizungu tunasema you are the change that you want. Kingike baso na menerete mubango jwa NDP kithure Kindiki jura kuthiurunga guntu mwanya kigunaga ikundi akiuga mbeche ici batikurita ngugi nene na yakurirwo nyuma ya mianke mingi arena ndethirite akiromba kari ne batia kula mbecha chao cha maendeleo. Mheshimiwa Kithure Kindiki anaenda mahali mbalimbali akiwa na pesa amejaza kwa gari, anapatia wanabodaboda, anapatia kina mama. Sana sana hiyo ni pesa ambayo inafaa kuwa ni ya maendeleo. Hiyo ni pesa ambayo inafaa kununua vyombo vya hospitali ili muweze kufanyiwa x-ray, wale ambao wako na ugonjwa wa saratani yani cancer wafanye kufanyiwa MRI. Hiyo ni pesa ya barabara zenu. Mimi naambia watu wa Meru, wacheni kukula barabara zenu, wacheni kukula hospitali zenu, wacheni kukula shule zenu. Sababu hii pesa mnapewa kidogo kidogo ya haraka haraka. Kujeni watu 1000 panga line, hii ni okolea, hii ni ya kuwasaidia, mnapewa mwavuli, unapewa 1000. Hiyo pesa inafaa kuwa imewajengea kitu ambayo inaweza kupatia vijana wa Meru kazi. Kwa hivyo wale viongozi ambao wanazunguka na pesa ya wananchi wakiwa wamejaza kwa gari, wakipatia wananchi mbalimbali, wataka kuambia kwamba wakati itakapofika ya uchaguzi mtaelewa mbivu na mbichi. Na sasa hivi vijana wa Kenya wameamka na wamefunguka macho, watafanya uamuzi ambao utakuwa ni wa busara sana. Muthiene mutongero yo no ugite na inyeria mbewe mbithi ati kibande na kura ni orongo ya okere kithurano twitite. Kwanza kabisa ensure kwamba uko na kitambulisho. Kitu cha pili, ensure kwamba umejisajili kuwa mpiga kura wakati ambapo registration of voters itafunguliwa. Kiripotera tetosha weru rea rietwa ni Mutuge Kare. Rais William Ruto ni akinyete kiri mpingiro ya nyomocha kithaka ya Meru kiri mwiriga jwa Murera kiri mambura za wezani bwambeta chia athara kiri antu barabara ingikite ni mpithukiro. Akieria Rais Ruto nonekete gukenera thiri na ngwataniro kaunti-ini ja akiuga akariunga kairi na kairi. DP Kindiki ni arombete barabara ya gutonya park kwagirithwa kenda atali bagia wiru bwa kuthithia ndionga kiri mpingiro eu. Ngavana Mutuma abunge na Kinya atonge Nkabone bakinyete kiri mambura jaja aria thirikari irekerete mari ja milioni 900 za 50. Dennis Mugendi na ripoti ije. Gwabura kithurano utuku ate kithengere gwabura ntugu ikuthi ndenku intere monye uchenjeritie kuringira nyimbo cia hobag. Emily Kinoti cheki ya shilingi milioni 2,516. Ni Rais William Ruto Meru National Park interesi ya Murera igembe centro kuria riguriti mubango jwa kuria antu asala iria bakurukirite kumani na mbithukiro cia nyomo cia kithaga ki. Tuliangalia mambo ya compensation kuanzia 2013 mpaka 2022, karibu miaka 9-10 ililipwa pesa bilioni 2.7, 2.7 bilioni. Lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8, 2.8 bilioni. Ni mpango yetu kuhakikisha ya kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake, anangojea miaka 5, 6, 7 kulipwa.
mtu anauawa na ndovu, familia inangojea miaka 5, 6, 7 walipwe fidia. Sasa tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu, pamoja na wardens wetu, kuhakikisha kwamba report inakamilika ndani ya siku 90. Sasa tunaomba utupe ruhusa tuanze kukamua ndovu, tukamue giraffe, tukaewa roda tuteka mazia ya mnene. Your Excellency, kupata maziwa kwa hao wanyama ambayo ni heritage yetu kama wa Kenya ni hii compensation ambayo unatuletea siku ya leo. Barabara indo kuna ciaciarĩirwo cirĩ bũmwe buria buringĩte ũtari ndingo na rais eka wĩrane bwacio kũthondekwa amwe na gũkomborithania mĩkawa 3 ya package kũrĩha irandu rĩrĩa rĩtuĩrĩre mamirioni ya mbeca rĩ Mũfaransa na kinya kũthondeka keni ka ndege kamũrika kenda gũkucĩria atari. Hii park yetu imekuwa the worst performing park in terms of revenue. Na sababu kubwa, Your Excellency, sana hatuna barabara ya kuja kwa hii park. Barabara ya kuingia Urera gate ikifanyiwa tu recarpeting kidogo, na pia ile barabara ya Kore ambayo inaendelea sana, na ya mwisho ili hii park yetu ikue the other side of Tharaka Nithi. Pia they already tarmacked Chakaringa, Marimanti, Gatunga ikifanywa pia recarpeting. Even as we look towards pushing the tarmac towards the gate, tutakuwa tumepata 2 active gates and we'll have better returns from this park. Uliona numbers yetu ya watalii. Numbers yetu ya watalii imeongezeka, wale kutoka nje from 2 million to 2.4 million this last year. Wale watalii wa Kenya ni watu milioni 5 na laki moja, 5.1 million. And that is why I agree. Ndio sababu nakubaliana na mjumbe wa hapa amesema tutengeneze hii barabara. Kiria turirite kumugwetera thina iria igwetemera rais orirua indi kukurukira gisari kia kari ariria na kuga bu. Ndani ya mwezi moja wataletea report kuniambia mambo ya miraa tunaelekeza namna gani, kwa sababu huyu muungwana Profesa Kithure Kindiki ameshughulika na mambo ya usalama wa taifa letu hapo mbeleni, ameshughulika kama deputy speaker wetu wa Senate, akona kuelewa na akona support yangu kwa mambo ya miraa, na mimi naelewa kwamba hii mambo ya miraa ni mambo ya muhimu sana, kwa sababu inaleta mapato kwa familia nyingi hasa katika Meru County hii. So profesa na team ambayo nilikupatia, harakisha hiyo maneno. Siasa nacio Rais Ruto ameneria siasa cia undurijo. Nchi haiwezi kujengwa na siasa duni. Nchi inaendeshwa na kupangwa na miradi na mipango ya maendeleo, na siasa haifanywi kila siku. Kuna watu wanataka kutufanyisha siasa mfululizo. Sisi tunawaambia kuna siku ya siasa itafika. Kwa sasa wacha tushughulike na mambo ya maendeleo ya dunia yetu hii. Siku ya kiyama iko, wananchi wataamua. Kwa sasa tuungane sisi wote. Akatha munini wawe Kindiki. Na mimi nataka niwashukuru watu wa hapa sehemu hii kwa kunipatia huyu muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Huyu muungwana niwaambie sasa niko na deputy. Huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa. Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. Watu wanasema wanaleta machama. Tunataka kuuliza kwamba nyinyi miaka hiyo yote mmefanywa Meru nini? Wewe ndio rais wa kwanza kanyanga hapa kwetu Nyambene na pena checks zile za mbali za wanyama. Na kinya ngwataniro iria yonekene na bunge ba Meru na kinya ma MC ba bunge ya county itongeretwe ni speaker y'ubundi. Nataka niwashukuru hawa wabunge wenu
unanisukuma sana saa zingine hata kuliko wheelbarrow kwa mambo ya maendeleo ya hapa Meru, lakini tunashirikiana pamoja na wao. Nataka nishukuru speaker wetu Bwana Ayub Bundi, nasikia anaitwa Solomon saa zingine, na jeshi yake ya members of the county assembly. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your solidarity and working together with the leaders of this county. You can count on my support as we make Meru great and as we make Kenya great. Asanteni sana na Mungu awabariki. Dennis Mugendi, Weru TV, Meru National Park, Morera, Wandini Adhirujine, Ikembe Central, County ya Meru. Onde ithurano bia 2027 bithengerete murutira jwa siasa mono kirigisigo bunge kia Tharaka nijonekete kuongereka uboria tugwita na mbere asiasa wodi na chia Kariga ni bonekete umwe kwiringira ndebe antobanana tayari bagechumiria gutumiria kumereria mata gitekiu na ndigugene kiri muringi kura kuthuja uria uri na umbani bwa gutegera mabataro jao Paul Kabithe na Ntetweji. Wabura kithurano utuku wate kithengere gwa burantu ikuthi ndenko intere monye uchenjeritie kuringira nyimbo ciao bagichwa agambukiria wadini cia Kariga bara tayari barikitie gutangaza kurira giti kia MC Wandie no ntuwe Jumamosi bagikinye 10 turomba giti kia MCA cia changetwa Kamachini mbagite kia MCA ndenya wodi cia Kariga 2027 na nigore inkuga kache Kariga Wandie chenchie gichembe abara ikunde inda kuniti na ikumbo ZDM donatanda kinyage guruguru bwana Chauzi mutwe kibara na ora kinya wari mustarini oyo wa kuga ZDM ari moyo tembe cia Kariga South County no kwero bora ukwenderea ndene information ikuga ruarua rokana ukekantuwe ngibo kwandikana tafadhali ingwetiga cia Kariga gwandika cia Kariga Sub County nemwe era thomithetie ana kabisa aciari bathomithetie ana ngoko ciarega makome beto berega kwandikwa bakauma bakathigwa jia bakandikwa no bande ko wajia na Mandera tafadhali ntinkomenyane na bwana gweso cia magani bukabauje bukabaretana nontoka bakoreba gwajia akaba bena Tharaka cia Kariga gwandi tafadhali nontongo twe na nene ali mubeto kaba menyero ngajia ntete 2020 ndo nagetekia musie walimu ntawashika mkono MC wa ukabere wa dino ya cia Kariga Mheshimiwa Zakari Mpanda na ora kinyawe ari kia thoni giki no akiuria bonthe abagutigiri bakuwatanira na nkuruki gutigiri bakuringa siasa cia thiri tena mpatho siasa thini ake tende tikona nkurigia obatie kuwatanira no bauga yari mukuru Mpanda na ario ngani hari bauga hiyo athukite muno no tigweta no aganto no akamwe karendi guru na twaranirie ZDM tia kuthura ntu no rongia tia kuthura ntu twaranirie oraga chinda chinde ene tikuga yeya anga kanugu mpare anako karigu kanugu mpare ro ntona rurungi inkinde kideno ya giti KMC wadi cia Kariga kiri kithurano tukuwatera nkurukie na kinya Curubo Mwanki iripotera Weru TV kumantere cia Tharaka wadini cia Kariga Bito wa Paul Ogo Kabithe Nkatho cia mwanyi kuona kanya gaku na kugwatanira na bautwe kiri nteto cietu ceruthe mwethe 3:30 niji na ingi nkuruki itanambere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV. Bita Maureen Kinya, mwana direto Mathithio, Purity Richard.